अहानबदा मरुइबा पाउखरा म्यामना थमजगी खुलाई पाइबसिना खुलिंग सोसाइटी अमा ओइना लैरिबसि हंथालाबा खक्तदा स्टेट असिदा मौसागी फिवम हंजलप ngangmani DGP हौजिक थोकलिबि इरांगसिना मरम ओइरगा खुलाई पाइबसिना खुलिंगबा सोसाइटी अमा लैरिबसि हंथालाबा खक्तदा स्टेट असिदा मौसागी फिवम हंजलप ngangmani मरम अदुन स्टेट अमसुम सेंट्रल फोर्स की मैकेदिगी मणिपुर पुलिस आर्मरी की लाखिबा यामलबु खुलाइसिंग फोगतनबगी थबक लेप्तना सथरि हैना मणिपुर पुलिस की DGP राजीव सिंह नंगसी चामग कुंथ्रा गुमदोइ सुबु मणिपुर पुलिस राइजिंग डे गा मरी लेदना फोंदोख्रे माना मखातना हाकिबदा मणिपुर हौजिक लैदिबा फिबम मसी यामना कॉम्प्लेक्स ओइबदना तना हिरम क्यादा खुदोंसादबा क्या मयुंगरी फिबम मसी लक्षणनबा पुलिस की मैकेदिगी अंगंबा थक होनरी स्टेट असिना मपुंग फाबा शांति हंजिलंगबा होनबा हाबिसिदा मियाम सिक्योरिटी एजेंसी CSO अमसुम कम्युनिटी लीडर सिंगी मपुंग फाबा कोऑपरेशन संगी सिक्योरिटी फोर्स तगी लाखिबा खुलाई सिंग अदु मपुंग फाना रिकवर तौबगी तंगाई फदबा लेबना सिक्योरिटी फोर्स की मैकेदिगी नुंगति नुमित खुदिंगी लेप्तना ऑपरेशन सथरी पुलिस आर्मरी तगी खुलाई लिसिंग तरुक रोम लाखिबा की मनुंगदा लिसिंग अनिगा सनी पार रिकवर तौरे मियाम दगी नमहादुन सेल खाइबगा मरी लैदना मियोई चामग कुनगा मंगारम फकले इरांगसिगी मनुंग स्टेट फोर्स की पर्सनल तरुक सेंट्रल फोर्स की पर्सनल तरागा मथो यावना पुनः पर्सनल तरागा थ्रेट लैखिद्रे पुलिस न होनरिबा कया सिदा मियामना मपुंग फाबा कोऑपरेशन पिबियो सोसाइटी सिदा लैदिबा खुलाइसिंग असि हंथालबा खक्तदा शांति प्रपंग ngone शांति थमनबा होनबा हाइबसिदा खुदोंसादबा कया अमदि मयुंगरी अदुबो ममांगी मतमगा येंगनरुबदा हौजिक फिबम फगले हिंसा मिसी मिना अमसुम असुक अपनगी थाउदोकसिंग अंथरी मरक मरकते युमै थाबा मसुम नुमै कापनबना सिंगबगी थाउदोकति थोकली अदुबो पुलिस की मैकेदिगी यारिबा मखै इरांग असि साक्थोक हंदनबा होनरी मियामगी मैकेदिगी सु इरांग असि लुसिननबा सजेशन पिबियो अमसुम वरी साननबा होनबियो शांति ओइना वरी सानरबा खक्तदा इरांग असिगी ओरोशन प्रोपंग ngmani मणिपुर पुलिस हाइबसि सिविलियंस फ्रेंडली ओइबा फोर्स अमने करिगुंबा कांदा इरांग लक्षणनबा होनबदा मियाम अमसुम पुलिस की मरकता मुक्नबगी थाउदोकसिंगी मतंगदा पल्लदुना मतम सना इरांग लक्षणनबा होनद्रबदि मिसम मियामगी पुंसिता काहेना खुदोंसादब क्यासु मयुक्नबि मरम अदुन यारिबा मखै मियामना प्रोटेस्ट तोबिगनो जरीबम नंगसे अंगनबदा खुलाई पाइबिसन एथेक सथरखिबा थावंग अदुबुसु यामना कना कंडेम तौरदुना जगासिंग अदुदा अहेन सिक्योरिटी फोर्स थाजिंख्रे खुदोंथीबा मयुंगनरिबा खुलदुदा लैरिबा मियाम सफगदबा मफमसिंगदा उथोक्रे हैनसु पाउसदा मखातारी अमरमदना तमेंगलोंग दा थाव थीबदा NSCN-IM ना अयाबा पिखिबदु चटनाबा यारोय RNCM ना तमेंगलोंग की जनरल रीजन दा D2 अमसुम D3 की थाव थीबगा मरी लेना सोशल मीडिया मदि अतै मीडिया चैनल खरदा लुप अमना थाव थीबगी अयाबा पीखरे हाइना फोंगलखिबा वाफम अदु रोंगमै नागा काउंसिल मणिपुर RNCM की मैकेदिगी चटनाबा यारोयखि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अमा ओइरिबा जालेन रीजन दा रोंगमै मियामगी अयाबा याउदना कनागुम अमतना थबक लखतपा यारोयखि निंगसिंगबा याबदि NSCN-IM की डिप्यूटी अटोके लॉन्चर VS अतेमना अगस्त 13 थोक सिरोल अमगी मतुंगिना जालेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिदा D2 अमदी D3 ऑयल रिजर्व की सिस्मिक सर्वे सथबगा मरी लेनबा थबक सिंग पुनमक NSCN-IM की जालेन रीजन की किलोन्सर लोंगसाई गोनमई द सिनरे थाव थीबगी थबक सिंग पैखतपा लाखदोरिबा कैंपनी अदुगा उनबा अमसुम करी थबक पैखतकदगी हाइबगी मतंगदा लोंगसाई की गोलमई ने यिंगसिनगनी मसिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइबो वाफम फोंदोखिबने मतंग असिदा रोंगमै नागा काउंसिल मणिपुर की मैखेदिगी जालेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाइना ममिंग थोंजिलगा थिजिन हुमजिनमना सिंगु थबक सिंग सथनबा तरोखलिबसिंग अकन ममोंगना कानेम तौहि मफम असिदा लैरिबा रोंगमै मियामगी अपामबिगी मयोक्ता मबुक सेंगदबा मियोय खरना मसाना पाइरिबा लुक की पोजीशन अदुगी खुदोंचाबा लौरगा मियामगी मयोक्ता लैबा थबक तौरकवासी यारोय रोंगमै नागा ट्राइब लैरिबा लमगी सरुक्ता लैबा लैनुंगी खोनी सिंगी मपू रोंगमै नागा सिंगी ओइगदबने मसिदा कनामतना खुथिंजिनबा यारोय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371C की मखादा कनागुम अमतना येलहोमी सिंग सिंगी लमखै सरुक्ता लैदिबा लैनुंगी खोनी यावना लंथोम सिबु मुन्ननबा होनरकबदा गकरौ पीदुना लैरि मरम असिना रोंगमै फुरुकी मियोय खुदिमंगना अैखोयगी इथक्ता सथरकलिबा तौफम थोक्तबा थबा असिगी मयोक्ता पुनः लेमिनसि
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯔꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯟꯒꯩꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯔꯣꯡꯃꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯂꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤꯃꯨꯛ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯒꯤ ꯍꯤꯜꯒꯥꯔꯗ ꯖꯤꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯦꯜ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯁꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯄꯅꯝ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ 139 ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯑꯦꯝꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤ.ꯖꯤ.ꯄꯤꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi ahanba Manipur Rifles ki parade ground Manipur Police ki samaga 139 suba Rising Day ki thoram pangthokre se Minister N Beren sindoknaba Minister MLA Taragamapan khuye gyawa memorandum ama social media da viral oirakliba sigi matangda karigumba amatta khangba laiti haina Power Minister T.S. Biswarjana fongdokre ahanba Manipur Rifles ki parade ground da pangthokiba mapokumon thoram aduda athoiba mithunglen oikiba Minister Biswarjana hai Police Department na lokholakpa afaba thabak thoramsingi matang manungda asoi aran ama yorakpada madu puthoklaga ngangba madi phattana uba sumroi police singna su miyamgi aningba apamba khangna thabak tawse na phongdoki mangna makha taraduna security personnel masing mangarum tamak leramba Manipur Police ngasidi department asi linkhatkiba sei chama 139 mapung pharaduna security personnel lising nifugi masta leiba mapung phaba department ama oiba ngamle haukiba sahi singasida Manipur da thokliba lalhobagi irang amadi noma kangdana thokliba pamdaba thaudok sing laksinduna lakli Manipur da mito biancha kya ama logi wangmana sangsilakpa amadi mayai ka pa chinjaki lalon itik kya sa tharakpa sigi mayokta CMN berena lusing balenga na war on drug campaign haudoktuna aran basing asi thingnaba honabada police na asoba thaudang lautuna lakli Fattaba amadi aranba thabak tawba miyoising kankhatkumsi logi matung ina sap sarak phonganaba miyamna police singna sokatpham thui haina makna phongdoki nakalamoromna thoramadu saruk yakiba Manipur Police ki DGP Rajibna ngasi ayuk jiribamgi Zakudor leiba Borobekra Police Station na kuki khulai paibising landarakibadu police singna matam sana laksinkhri haina phongdoki haukiba September thada Kauktruktu kuki khulai paibisingi nongmai maruna panbadagi hayengdagi mauna ama laikidaba masanapi soonkhibagi thaudo adu NIA da sinnaduna tijinba hokre haina makna phongdoki kumja English nganiga kungo humdagi me ahumdagi tholakliba irang asi laksinanaba Manipur Police ki maikaidagi awang mathakta honaduna lakli pamdaba thaudok wathokna thallaba irang asi ngasidi tamna laksinduna mausagi punsida hanjilakpa ngamlakli haina makna phongdoki Mapokumon Thoramadu the Sayesigi DGP Trophy for the Best Police Station Lampel Police na Ahan Mamana Jeribam Police Station Namasum Susampur Women's Police na Anisupamadi Pasir Police Station Namasum Bisnapur Police Station Ahumsu Manaloki DGP Award for Best Police Officer Manada Bisnupur Women's Police ki Sub Inspector L Sarjupala Masum Urkhul Police Station ki Sub Inspector Basum Minana Manaloki DGP Trophy for Best Battalion da 1st Battalions Manipur Rifles Imphal 2nd Best Battalions 2nd Battalions Manipur Rifles Imphal Masum Nipan Suba Battalions Manipur Rifles Sandel 3rd Best Battalions Nipan Suba IRCTO Battalions Khabaiswe Masum 5th Battalions Manipur Rifles Khongjaro na Manaloki Thoramadu ki manungsana ahum suba IRB ki Commandant Sarangthem Hemandana Parade Commander Oduna Puna Manipur Police Contingents Taragani Thunesaru Yaba Mass Pass Pangthokibaga Loinana Manipur Police ki Haithoi Singthoi Bisingsoki Ngasigi Thoramadu Minister Yumnam Khemsan Minister T.S. Biswarjit Minister L. Susindro Minister Haikam Dingo Yauna MLA Singh Manipur Police ki Makok Thongba Official Chief Advisor Kuldip Singha amadi Department ki Makok Thongba Official Singsu Saruk Yaki
Maka satharak poina to papawmra crime sathaba angang singsu JJA ki makata serak phangba yai Supriya. Manipur Legal Services Authority Manipur gi senthang makata Legal Aid Club Project Zina Sinduna Proxo Act Juvenile Justice JJA amadi Basic Child Right haiba hiramasida Legal Awareness Campaign ama Imphal gi Kabo Laikai da leiba Ereka School pangthokre. Mairoi singna khangjin baraka nagadaba laiba asigi law amadi act singi matangda pangthokpa legal awareness aduda Manipur Legal Services Authority ki project consultants RK Sujita, Imphal East Women Police Station ki Sub Inspector RK Babina, All Manipur Bar Association ki Vice President Rakhasari Mayum Supriya, Ereka School ki Principal Khangai Merun Gangmai Amadi, Project Z ki Board Committee ki Member Longjam Samsan Marueba Mithunglen Singh oina saryaki. Tharamasi All Manipur Bar Association ki Vice President Professor Mayum Supriya Nai, Sai Nauri Bangang Singi Matul Satava crime the Proxo Ek Makara Satava oil Kanglon Amadi, Sai Nauri Bangang Karigoma crime Sataramatamda, Juvenile Justice Eki Makada, oil Satavamadi, Karikaram Serak Pongba Yai Habasi, Horakliba, Mahiroish in the Kangan Matote, Wakalon Sigi Makadanga Sigi Awareness Campaign Sisu Pangtok Libani. Loina asiguma legal awareness campaign asida mahiroi singi mama mapa amasung guardian sing yauna saruk yarabadi mahiroi sing asibi school da kaknatana yum da su aware ohenbegi sang hengkani haina Supriya na phongtokhi makhasa tharak poina kangla pawgi editorial ma'am special content moina ma'am da thamjari apun begi saktam ngakna begi lalakta phambal lal na hena lumna lawa illegal migrants in cookie zau narco terrorism Manipur gi apun masaktam thukaina ba haukiba sai English ngani ga kungo humdagi me humdagi landa rakhiba tha taraga ter mapung pharak laba phawba operation purak pungamdana lagi wathu wasigi operation central government na purakna bo honari hairabasu operation purak pungamdana lairakpadagi tha taraga ter mapung phajilakibane nakalama romdana cookie terrorism gi maikaidigi minister N Beren sindoktriba makai wari sanaroi haibigi demand tawbulairi Koki terrorist in Panam di CM Beren Sindok the Vatara with the Makogi separate administration ki demand my pakungangani. CM Beren a popit haba umang koktopa anobukul sing linkat pamadi. Drug lalon mating bagi war on drug ki lanjang sa tharaki basina Makogi Panam my pakungamroy. Se Minister Berena mitop salako tingnaba ILP san hanba Indo Myanmar border paring sambal khan ba madi FMR san hanba haurakhiba galoinana NRC san hananaba tharang lokholakhiba sing asina maram hoiraga koki singna sei kyagi mamangdagi sagalakhiba koki singweba laibak jalengam semba maiba pangamroi khangmadagi landa sathabada iroinana sem sindoknabigi demand tarakhibani koki singna makhoigi panam phangnaba sangsilakliba political gweba lalong ani khulai oina sisinarakhibani akanba lalongna khulai gi lan sathaba mari sem Beren sindoknaba demand tawbani makoina mamang sahi gi me ahumdagi khanghaudana apaba makal gi lal gi khusu khulai sisinaduna mitai miyam gi yumsing paktakna mai thaduna area domination tawbamadi mitai sing au mafamda paktaknaba mihat genocide satharkibani mitai miyamna maramdamna lanjen handuna kham thengna awaba se thingpibani mitai miyamni hingmada awaba kya mayuknarak matamda wathok asigi waroisin prakna bahaijarak matamda chief minister sindoktriba makai wari sanaroi habigi phirep laurabadi mitai miyamna CM sindongnaba kholaw lorak matamda mitai masilgi apunbagi pangal son thanwa ngamgani habigi lalong satharkibani koki singna Manipur thugainam satharkiba lalong singda koki MLA minister tarana phongna sagotuna mai pakna bahonarkhiba sida mitai MLA minister singi marakti kudong saba lautuna CM sindoknaba phambal lal satharkiba si rebthibani Minister MLA kharana khalibu wakalamadi lauriba phireb asi furuki apunba saktam kaidaba khangdi phambalan hena lumna lawbi thawni lawi thoklibu watho asida mari lainana Manipur Legislative Assembly gi Speaker TS Saitrabata Power Minister Thongam Bisorjana masum RTN PR Minister Y Kemsan yauna rolling the lady MLA taragama pana kuyek pihiba sirolama haukiba lepapu numita Prime Minister pisin kre hairiba du yauriba maru ebu wapum singi manungda state asida athupa matamda tangdu laita puranabagi damakta lairiba stakeholder punamaka wari sanabagi thabak lokatpiyo irang asiga madi dainana Central Forcing masing khangdan state sida deploy tawragasu haujuk phawa irang asi loisinma ngamdana lairi
Manipur miyambu sahi ama makai fajilaklaba fawba masing yamlaba Central Force yauna irang asi lakshinanaba honabada tangdu leitaba purakpa ngamdribasigi wahang hangdi haiba wafam thamladuna hiram asida pukning singsingki haibasini. Atopa media kharadana pisinkiba sirol aduda CM sindongnabu wafam yawi pisinkiba sirol adu hawkiba laipapakpa numita New Delhi da Ministry of Home Affairs na silaga state asigi mitai Koki Nagagi MLA singi apun mamipam ama pangthoktuna state asida tangdu leitaba puraknaba pangthokiba mipam adugi nonganbaga ruling da lebe MLA taraga mapana makoigi sirol adu Prime Minister Office ki kuthangda Narendra Modi da pisinki haibasi sirol aduda CM sindopigi wafam di panbagi wafam leite atopa paukse kharadana MLA taraga mapana PM da sirol pisinkhre haiba wafam amadi CM na masa resign tawzarage haikhre haibana singbu wafam sing phongnabi yorakibasina miyamna sauna samamnaba pokhale adoba paukse asina CM ga punna Haryana da leriba CM gi PRO ga wari sanaba matamda CM resign tawgi wafam leite pisinki hariba sirol adusu sab sab khangba leitri haina khangalaki adobu amabu oirabasu Chief Minister sindolagi irang asigi woroising purakpa amadi apunbagi saktam ngakpa ngamlagadra haiba wahang leitaba nate apunbagi saktam ngaknaba lanthengnaringai serakta phambal lalhau sathaba tarabadi madu landarakhibasinga laktunabani laurodabagi maram leite haiba Kangla Pawgi editorial myamna special content moina myamda makhatana myamna thamjari Lushulak point tentak na headlines na member thamjaki ZDU gi MLA manga gi disqualification case October kunga manga speaker gi tribunal sa tharagani Manipur Legislative Assembly gi Mikhal ZDU gi ticket na Mikhal thengna duna mai paglaba matung BJP de songsinduna sakar bai biyaw ki ZDU gi MLA manga gi mathakta tharakpa disqualification case October kunga manga speaker gi tribunal da hearing sa tharagani haidi Ado hausa ko na di ma'am pause matang sa lusin jara game mas ma'am puna no pa update ngayon si